Жайлашырмай өнүктүрүп алабыз. Бүгүн достор биз адеттегидей биз биринчи орунда келатырык. Және де достор азыр мээрге кирип Луччи бомбардирге мен кирип калсам, мен күбөмен Баркало Луччи бомбардирге мен 6 голдон салып тастаган. Луччи передачадан мен күбөмен Альварадо 5 передача берип тастаган. Сонда менин командам достор өтө мыкты болуптур деген сөз. Негизи жаңы бүгүнкү сарыгачка алып калып мен жаңы ойнап аткан кезде ал энди биз мынанча атат чаар деп ойлойбуз, бирок менде кичкене мыналардан утуу мүмкүнчүлүгүм аз, өйткөнү булардын оюнчуларынын рейтинги достор сымдык. Мен даусун басып коеюнчу, мени кейде даусум чыкпай калар. Так, мен күбө тартып алып Хелик деген бар экен, бул жерде вратаршым Николик дейт. Николик. Давай. Давай, Альварадо. Давай, Киза. Бер тартып аламай жатыр. Так, Руфелс деген бар экен. Так, Родес биздин Драговский. Короче, вратамыз өтө мыкты. Времба аты узак. Сокто мен айта алмайм, айтып жетишпейм. Баркало. Не иштеп жүрт? Менгу Рудони деген бар экен. Мына жерде кызык аттар экен достор. Так. Давай Касуму дейт. Не деген мыкты аттар. Мына мыкты дегенде кичкене бир түрлүү. Так, опа. Салдым. Мен Баркаломен салыппын. Драговский. Мә вратарчы берген го. Передача. Ема. Сразу осыган пас берип гол соккан короче. Менин командам айттым го достор, мыкты деп. Менин командам мыкты. Онда билесиздер достор. Барселонадан да отуп кеттик. Сондуктан бизге бул соперник негизи түк эмес болуу керек. Барсаны отсак, эми ПСЖдан алдында отуп калдык. Кийик аламыз эле ПСЖдан достор. ПСЖдан кийик алуубуз керек биздин. Тук. Просто ПСЖнын рейтинги, ПСЖда рейтинг просто көп. Достор, айтпесе биз алатын эдик негизи. Бирок сонда негизи аламайтын эдик ПСЖны. Кийин Мбаппе, Месси, Неймар дегенде энди бүкүл әлем таанычар. Так, достор, мен короче неттим. Реклама болуп кетти жаңы. Роза Альварадо Баркалого болмой калды. Альварадо давай. Роза. Так, Гиованни. Так. Мыяктан Лес. Холмас Лес не дейт? Лес Холмеске берди. Холмес па? Токто. Айбай, жаңа жынды оларга шанс болуп еді негизи. Бирок олар шо шансты пайдаланбай калды. Теңештирүүнүн ордуна керісінше артка итерип атыр. Бирден істеп кетти. Короче, мен күбө анан биз кылаткан жокпуз. Давай, мен күбө салдык. 2-0. Альварадонун пасы бул жерде. Айттым достор, биздин команда өтө мыкты. Энди өтө дегенде слишком эмес. Негизи мыкты. 6-6, 5 передачадан берип тастаган. Достор, негизи мыкты деп айта алам.
Так, опа, 3-ші болды достар. Айттым достар, біздің команда деген ойбай-ау. Не істедік? Мына команда деген команда емес қой, от монстр ғой. Не деген мынандай команда. Енді Влахвич болса, вообще тема болатын еді. Бірақ Влахвич сатып жібердік, орнына Драговскийді алдық қой. Бірдеңе сатып жібердім. Не сатпау да керек бе та? Мейлі сата берейік оны. Оның газ негізі бізге керек емес те қойып қалды, өйткені оған газ орын жоқ. Мен беретін оған орын жоқ просто. Өйткені мен Баркало достар өте мықты жарасымды ойын ойнап жатыр. Жалпы Рудони не істейді? Рудони не істедің? Так, болды, біз ұттық 3-0 есебімен. Біз құттықтай берсеңдер болады достар. Лайк бас құттықтағанда достар. Лайк бас каналға тіркеле салыңдар достар. Мен осымен видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.